I was looking at that. I was trying to say the to be able to make him stand up where he's standing. We try our best, but they're still moving on. They start moving their head. Until the time they start moving. I know that those who are slept here is the pastors. But the youth, I know that we did not sleep. Nobody slept. Even those who are. Do you see the way we dance today? May you be blessed. This is what we want. Many times, many days. But today, we have danced for God. We have danced for God. I believe that our time was very important because our we need to stay quiet. I believe we're all our youth and nobody's in the so open your Bibles. Na wale ambao sasa wameandaliwa kutuhubiria leo, na imani wapo tayari. Tutaanza na Joy Vianney. Atakayefuata ni kutoka Nashville. Na mwingine ni Ndaize. Haleluya. Ndaize Ndaikeza Doyo. Na isi anajijua ni hao watatu. Nimeanza na Joy. Atakayefuata ni huyo wa Nashville. Atakayemalizia ni huyo Ndaikeza. Haleluya. Na nitaomba kijana apate kijana shupavu hapa. I will ask one of the youth here apate kuombea hao to pray for those who are going to give us the word of God. Hallelujah. To sing. Father, we bless you. We thank you for this day. For this evening, it's by your grace and mercy. We thank you, Father, that your blood that you shed in Calvary. Holy Spirit, come and translate this word. Father, in the name of Jesus, let us see this word in the name of Jesus. Open your people's mindset so they can see the word. Because as far we can see, so as far we can have. Father, in the name of Jesus, permit us to see this word so we can have this word. In the name of Jesus, bless us this word. Father, let your kingdom come and let your will be done. In Jesus' name, amen. Dakika tano tu. Hata ukifanya dakika 4 itatosha. Habari njema ni kazi yetu vijana. Habari njema ni kazi yetu vijana. Mgenzawe geuka, angalia mwenzako, umwambie ati beba anaweza ni jambo jimana mwambie je umefunga. Amen. 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 Kupia chochote chache tuje kusoma majambo y'Imana. Kawia tunaenda kusoma neno la Mungu. Ari mu gitabo cya Galatia, Wagalatia ni gice cya 5. Sura 5.
Igice cya gatanu turaza guhera ku murongo wa 16 turaza gusoma imirongo 2 yonyine. Sura ya 5 tutaanzia mstari wa kwanza na wa pili. Abigalatiya igice cya gatanu, Wagalatia sura ya 5 igice cya 16 kugeza kuri 10. mstari wa 16 hadi 17. Ntaravuga ijambo ry'Imana, izina ryanje banyita Toy Vianney. Kabla hajasema nina Mungu, jina lake ni hilo, umesikia Vianney. Naje mva muri Lansing. Kuja kutoka Lansing, Michigan. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma mu izina rya Yesu. Indangamajambo yaho iravuga ngo ubugingo bwo muri mwemu. Ndavuga nti nimugendeshwe na mwemu, niho mutazoshitsa ibyo kameremere kanyu kifuza. Kuko kameremere kifuza ibyo mwemu yana, kandi mwemu yifuza ibyo kameremere kanka. Kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Uyu yari Paulo yandikira Abigalatiya. Yule ni Paulo alikuwa anawaandikia Abigalatiya. Arababwira yamwe Abigalatiya. Mwambie enyi Abigalatiya. Mwambia kwamba nimugendeshwe na mwemu, mutembee na roho. Mwambie mutazoshitsa ibyo kameremere kanyu kifuza. Tamaa zenu za mwili. Makuko kwa sababu akameremere kifuza ibyo mwemu yanka. Tamaa inatamani lenye roho anayekataa. Kandi mwemu nawe akifuza ibyo kameremere kanka. Hiyo roho naye anakataa tamaa. Ibyo bintu bibiri. Hiyo vitu sasa vinapigania mwana w'umuntu. Vyote vinapigania mwanadamu. Bimana kukwana mwana w'umuntu. Vinapigania ndani ya mwanadamu. Bicha bituma twebwe nk'abana b'amazi. Sababu sisi wanadamu tudashobora gukora ibyo tugomba. Tufanye tunavyotaka kufanya. Amen. 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 Ati nimugendeshwe na mwemu, kwamba mtembee na roho. Kuko yarazi yuko alikuwa anajua ya kwamba umuririmbyi arashobora kuririmba, mwimbaji anaweza kuimba, umukozi agashobora gusigura ubutumwa, mhubiri anaweza kuhubiri ibikorwa byo mu ishengero. Ariko nagendeshwe na mwemu w'Imana, akagira muri kameremere kiba ku mubiri, akatembea ndani ya tamaa. Ariko Paulo arababwira anasema hivi, nimugendeshwe na mwemu, tembee na roho, mutazoshobora gushitsa kameremere kanyu kifuza. Tamaa ya mwili. Amen. Amen. Ubandanije gusoma hepfo, ukiendelea kusoma hapa chini urabona yuko Biblia tugira isigura neza ibyo kameremere. Biblia inatafsiri vizuri juu ya tamaa. Nibishobora kubisoma byose kuko hatuwezi kubisoma vyote, ariko ukurikirana kubona ibyo kameremere ni ibyahe. Utajua, utaona vya tamaa ni ibyo kameremere ni ibyo byose bikunda kuona vile ambavyo vinakosesha kuona mbingu ya Mungu. Ibyo kameremere ni ibyo byose bikukura mu bwiza bw'Imana. Tamaa ni vile vyote ambavyo vinakutoa. Ariko kandi unaendelea kusoma, ukiendelea kusoma unaona ibyo mwemu yangu nazo lenye roho anavyopenda. Ibyo twata tuvuga yuko vile ambavyo tumesema ya kwamba bimwe bitanyiganira mu mwana w'umuntu, vile ambavyo vinapigania ndani ya moyo wako, bituma umuntu akora ibyo atagomba, inasababisha kuko mwemu ya mu rukundo, kwa sababu mwemu ya mu rukundo roho anazaa upendo. Mwemu yama ibikorwa byiza, roho anakuwa na matunda mazuri. Ariko ibyo byose, lakini haya yote biri muri ka kameremere, vikiwa ndani ya tamaa yote, muri ka kameremere kao, ni ambao kwa ndani ya tamaa bituma tudakora ibyo binasababisha tusifanye roho anavyotaka. Ariko turaje ngaha ku murongo wa 25, angalia hapa mstari 25 uratubwira ngo, anasema namba tubeswaho na mwemu, tuyoborwa na mwemu, nitwifate uko tutari ngo twandurutsanye, tugiriranire ishari. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, neno Mungu nasema namba tubeswaho na mwemu, kama tunaishi kwa sababu ya namba tubeswaho na mwemu, kama tunaishi kwa sababu ya tuyoborwa na mwemu, tuongozwe na roho. Amen. Amen. Namba tubeswaho na mwemu, kama tuyoborwa na mwemu, tuongozwe na Roho Mtakatifu. hanyuma ngo nitwifate uko tutari, halafu tusijishike visivyo. ngo namba tuyoborwa na mwemu, kama tunaongozwa na Roho, tuongozwe na naye, hanyuma nitwifate uko tutari, halafu tusijishike visivyo. Amen. Amen. Aumvise amajambo y'Imana. Bwana sikia.
Amina. Chame na mbele shimana kwa mpaka mbele. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuwa nimesimama mahali hapa. Koko ni bintu kabisa kanite kugiye ariko Imana irankunda ko. Ndio wakwimana ikunda. Naweza kusema Mungu nisibimaze hano siku nimesoma Imana yahamba ikigisho hanyigisha. Kama Mungu amenipa fundisho na nifundisha. Hanyigisha kandi iraza mu mwanya maze hano. Alinifundisha katika nimekuja wigisha. Nadhania kwamba na wewe umefundisha. Jiza kwa Imana hanyigisha ko no kwa nite Mungu anaponifundisha. Kana unibaza ko hari kintu wato. Kuna kitu ambacho umechukua. Reka tubandane kwizina banyita Imana Steven. Acha tuendelee kwa jina naniita Steven. Na wasabe iminota 5 wampaye mu. Ni wasi dakika 5 alizonipa. Mutima mpaye ndagisanga kile ambacho Mungu alichonipa tukichangie na ninyi. Yesu ni Biblia nukuri. Mimi nikisoma Biblia Imana iranyereka neza ko ababyeyi ananionyesha bemerewe guhana abana babo. Wanaruhusiwa kuadhibu kandi neza Biblia iranyereka ko neza ababyeyi bakwiriye guhana abana babo. Wazazi wanastahili kuadhibu watoto wao. Abana bitu bavuga bati ngo igiti kibisi kigororwa nk'igirisi. Unanyosha igiti kibisi kigororwa nk'igirisi. Reka dusome kwa gatatu turera ku murongo wa mbere imirongo gushiriza sindabatanya kuri imistari miwili ko mwashitsenye Imigani 13 ku murongo wa mbere avuga ati ngo umwana w'ubwenge ashira umutima ku gutozwa indero nziza na se. Hanyuma turavuga ngo ariko umucokoranyi ntiyumvira igihano. Umwana w'ubwenge ashira umutima ku gutozwa indero nziza na se, ariko umucokoranyi ngo ntiyumvira indero. Duhe kumvira indero, no kumvira ababyeyi bacu iyo tugiye shumire. Duhe kumvira ababyeyi bacu hari icyo batubwira tugikora. Ninde ivyo Imana idushakako. Imana yavuga ati ngo babyeyi n'itegeko kandi ngo muhe indero abana banyu wabane iminsi myinshi yo kubaho. Icyo uzawinze indero z'ababyeyi baguha yani umuntu iminsi yo kubaho kari mwiza. Siriya kuba neza ngo umwana w'ikijuju ntiyumviriza indero ngo kandi umutumiriza indero ngo ni ni umufu. Murakoze ibyo ni cyane. Mariyo ndani ya Yesu. Hakika mimi ni mtu mwenye aibu. Lakini neno Mungu alilompa Nehemia Yeremia siku katika siku za ujana wake, kipindi Mungu alipomwagiza, acha tusome. Kuna maneno mengi. Yeremia 4:10. Amen. Mpaka Yeremia 4 mstari wa 10. Ine mstari wa 10, sawa. Biblia inasema hivi: nami nikasema, Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa
na Yerusalemu ukisema mtakuwa na amani, lakini ukapanga umeingia katika nafsi zangu. Amen. Amen. Okay, Yeremia wa mbere kane kuri 10. Okay. Yaani tutaanza mstari wa 10. Mstari wa kwanza hadi hadi 10. Bwana asifiwe. Biblia inasema wewe Kirundi ona nifuata kwa Kirundi kidogo tu kwa pamoja. Acha nifuate kwa maneno tu na shida. Kama Biblia inasema kama ukitaka kurudi Israeli. Anasema ni kwamba ni Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Sura ya kwanza. Yeremia 1:4 kice cha 4 kushika 9. Oh, sawa. Yeremia 1:4 mpaka 9. Biblia inasema neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimeatia maneno yangu kinywani mwako. Amen. Yeremia rimwe guhera ku murongo wa 4 gushika kuri 9. Ndenga amajambo yaho iravuga ngo ihamagagwa rya Yeremia. Nuko ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti, ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Maze ndavuga nti, yo erega mwami Uhoraho, sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Ariko Uhoraho arambarira ati, ntacuvuga ngo ndacyari muto, kuko nzogutuma ko wese ari we uzojako, kandi icyo nzokubarira cyose aricyo ukwiye kuvuga. Ntuzugire ubwoba ku bwabo, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore. Nije Uhoraho uvuze. Amen. Tukisoma hapa mstari wa 5 panasema kwamba maze ndavuga nti maze ndavuga nti yo. Kabla sijakuumba ni katika tumbo umesema 5 ngapi? 1:5. Maze mwami sinzi kuvuga, mubaze mugezawe. Ngaji sijui kusema. Muulize ndugu yako. Mbega urazi kuvuga? Unajua kuvuga? Kwa nini muto? Ona bado mimi ni mtoto. Kwa nini tusisoni kuhagara mbele yao? Nina aibu kusimama mbele za watu. Dusoni hariya muri Timotheo wa mbere. Timotheo wa mbere kandi kicira kabiri. Timotheo wa kwanza 4:12. Haravuga ati ntiyagire kuganyira ubusore bwawe. Anasema asije mtu wewe aibu katika ujana wako. Imani iragira abantu muri abantu mwicaranye. Anajua kuna watu huyu ambaye umeketi naye barazi ngeno lirimba, anajua jinsi unavyoimba, barazi ngeno uvuga, anajua namna unavyoongea. Bavuga ati oya, akasema hapana. Mugija ngo yavuga ati ntiyagire kuganyira ubusore bwawe.
Ntunge miliyoni ninde. Timotheo wa mbere 4:12 ndega amajambo yayo iravuga ngo uko Timotheo akwiye kuba akarorero ntihakagire ukugayira ubusore bwawe ariko ubere abizera icyitegererezo mu byo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye. Amen. Mbega mgenzi wanjye uri icyitegererezo ku bakubona. Wewe ni mfano kwa wanaokutazama. Uri kwitegerezo. Wewe ni mfano. Mubuliri bwawe uri kwitegerezo. Wewe ni mfano. Changi hariya kuri Facebook uri kwitegerezo. Facebook yako ni mfano. Kuri Snapchat uri kwitegerezo. Timotheo wa kabiri igice cya kabiri 21:22. Timotheo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo 21 haravuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanye n'ibyo azoba igikoresho cy'icubahiro cyejejwe kigiriranye n'eco ikimazi cyatunganirijwe igikorwa cyiza cyose. Amen. Batu umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibyo azoba igikoresho cyejejwe. Ndabwira kandi Twambieje pamoja. akagajambo kari mu mutima Neno lilokuwa rohoni mu ndwi yahera wiki iliyopita, mu minsi yahera katika siku zilizopita, sinzi Imana ica bintu bitandukanye. juu Mungu neno aliloleta ndio tofauti. Sinzi ko ndabyitandukanyije na biriya nilijitofautisha na yale. Ndaziye ndumva bandura kuba nilisikia wakiniteua kuwa umujenama. Ndakubwire mgenzi, nikwambie ndugu, Imana nirakurungana. Mungu haangalii unavyolingana. Imana nirakuvuga. Mungu haangalii unavyoongea. Imana iragukeneye. Nura imyaka, nura wagenza kukizije. Wewe wa Imana. Wabariki wahubiri wetu wote kabisa, tumehubiriwa vizuri sana. Vijana, mmesikia? Mnapotumika shuleni kwenu kwa vielelezo pale kwenye masimu pale. Haleluya, haleluya. Wazee, watoto, mnasikia? Jamani, tujipongeze watoto. Mimi napenda overtime sana. Overtime sijui naweza nikaongeaje kwa Kiswahili. Ni masaa
haya ni vitu vya ziada. Sana sana navipendaga kwa Mungu ya Mungu. Haleluya. Natoa overtime nyingine ya neno la Mungu ili kijana anaitwa Ezekiel. If it's not 5, then let it be 4. Hallelujah. Amen. Dusome Yohana 12:46. Tutasoma Yohana 12 mstari wa 46. Hallelujah. Mubisanzwe jeshize ntabwo nje kutwenza. Sijaje kufanya vichekesho hapa. Hallelujah. Ntabwo nakivuze kubera ngo baje kutweno. Sijasema hivyo kwa sababu waliotangulia wamefanya hivyo hapa. Nje kugira muumve jambo j'Imana. Nimekuja ili msikie neno la Mungu. Hallelujah. Amen. I'm gonna speak English now. All right. Hallelujah. Amen. I want a Burundian Bible. Ambayo na Biblia ya Kirundi. John 12. Yohana 12:46. 46. Munyaruzi. Wasome kwa haraka. Sawa. Nanga majambo ya iravuga ngo cyazanye Yesu ku murongo wa 46 bavuga ngo naje mwisi ndumucyo kugira ngo unyizera wese ntaza kumwiza. Amen. Hallelujah. In English, John 12:46. Katika kitabu cha Yohana it says, I have come as a light inasema nilikuja kama nuru in the world, katika dunia, that whoever kwa kila yeyote believes in me atakayeniamini should not abide in darkness. hata ishia katika giza. Hallelujah. Amen. It's a revival conference. Ni uamsho. What is revival? Maana yake uamsho ni nini? Revival is taking something from the dead uamsho ni kutoa kitu katika to the living. To the living. Kwa vitu vya uhai. So when you take something from the dead and you put it into the living, that's revival. Vitu ambavyo vimekufa na kuvitia katika uhai vinakuwa ni uamsho. How does revival come? Uamsho unakuja kivipi ama kwa njia gani? Light. Kwa njia ya nuru. Jesus said he has come as light, not darkness. Yes, alisema kwamba amekuja kama nuru, sio kama giza. What is darkness? Maana yake ya giza ni nini? Darkness is ignorance. Giza ni ile kupuuzia. Au kutokujua. Ama kutokujua. Hallelujah. Amen. So, when light comes, nuru inapokuja, revival comes. Na uamsho unakuja. Hallelujah. What is light? Na maana yake ya nuru ni nini? Light is the word of God. Nuru ni neno la Mungu. John first said in the beginning was the word. Moja ilisema kwamba mwanzo kulikuwa na Who was the word? Na neno alikuwa ni nani? Who was the word? Nauliza neno alikuwa ni nani? It was Jesus. Alikuwa ni Yesu. Hallelujah. Amen. This is before they called him Jesus. Hallelujah. Hata mbele ya kumuita Yesu. Now listen. The light is the word of God. Nuru ni neno la Mungu. So when you read the word of God and you soma neno la Mungu, you put the word of God in your heart, na unalitia ndani ya roho yako, which is your mind, na ndani ya akili yako, everything that needs to be revived in your life, kila kitu kinachopaswa kuwa na uamsho ndani ya maisha yako comes to life. Kinakuja tena. Hallelujah. So in this conference, katika hii mkutano, I want us to recognize nataka muone light, nuru and ignorance. na kupuuzia. Now, God created us in his image. Mungu alitumba kwa mfano wake. That means we can do what God can do. Inamaanisha kwamba tunaweza kufanya yale Mungu anaweza kufanya. The Bible says that we are gods on earth. Neno la Mungu linatuambia kwamba sisi ni miungu hapa katika dunia. What God says we should be saying. Vile ambavyo Mungu alivyosema tulivyo na ndivyo tulivyo. God saw darkness and what did he say? Mungu alisema nini kuhusu giza? He said let it do it. Alisema kwamba acha iwe na nuru. Then he said, oh my God. Then God said, oh
oh my gosh. No, he did not say oh my gosh. He said, let there be light. Now today I want us to recognize who we are in God. We are his children. So if we are his children, we have to speak like him. Hallelujah. There's no revival if we see darkness and we say, oh, let it be. Hallelujah. There is only revival when we see darkness and we say, let there be light. Hallelujah. When you are sick, what do you say? Do you say I'm sick? Do you say I have a headache? Hallelujah. What do you say? What does the Bible say? That when we are weak, what should we say? We should say we are strong. He told the poor to say that they are rich. God wants us to be like him. Because he created us in his image. So we are to live like him. Hallelujah. When you see sickness, you don't say I have the sickness. In Isaiah 53 4-5, it says that by his stripes we were healed. Now the Bible says that if you pray and you believe that you have been answered, it shall be that way for you at that instant. Now if you see sickness in your body and you say, okay, I have to go to the doctor and get medicine, then you not believe in what the word is saying. Listen, Jesus said that we shall not live by the food alone, but we should live by every word that comes from the Bible, the word of God. Hallelujah. What do you say when you say? It's a testimony. About 4 years, hallelujah, until now, I have not seen sickness in my life. I have not coughed in my life. I have not heard anything in my stomach. Listen, I am a victim of malaria. I am a victim of migraine. But until that day I understood what God said. That's when I received my healing. Until today, I don't feel that. When I feel it, I say I don't have it. Because in Isaiah he took it. Hallelujah. What do you say when you see sickness? Thank you. Makofi mengi kwa vijana wetu. Jamani, pigeni makofi mengi. Makofi haya yatoshi, tunaongeza. Hebu tuombe Hudson aombe neno hilo. Karibu kwa haraka. Tunashukuru Mungu kwa neno zuri ambalo umetuonyesha kama na roho. Asante kwa kuwa wewe umeona vema wana wako wasikie neno hili. Basi Baba, tunakuomba neno hili lisame ndani ya mioyo yetu, lizidi kuleta mabadiliko, lizidi kutufundisha, lizidi kutuongoza katika njia ya kwenda mbinguni. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunategemea kwa yote na mengine ambayo yamebaki kwamba tutakuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.